Rucini rwa umuthi aciari marokire thukuru-ini uyu wa Njumbi uria uri mwena wa Kikuyu maiyuru-ini matukuya maingi kumana na ciana ciao kwaga gwika wega mathomo-ini undu uria maukuruhanite na unyihu wa arutani. Aciari aya aria mauma na marakara maingi maugite thukuru uyu wina arutani 8 aria mehokeirwo guthomithia ciana 250 undu uria maugite ukunderete ikiro cia githomo. Mashule ingine yote imeletwa walimu wa teachers college, lakini huku kwetu hakuna walimu wa teachers college wenye tumeletewa. Ya pili, mwalimu akiwa wa huku aage hatuletewi mwalimu mwingine wa kupresent. Thina uyu wa unyihu wa arutani uhutitie makiria arutwo kirathi gia 7 na 8 na kuria mathomo ma githungu na social studies matari na arutani wa guthomithia makiongerera na kuga ona mathomo ma CBC matikoretwo magitwarithio na mbere kumana na kwaga arutani. Subject zao watoto wetu ndio huwa wanajisomea. Kwa hivyo sisi tunataka mabadilisho na tunataka deputy na headmaster tubadilisiwe. Aciari aya maugite matigoteria mirurungano yao thukuru-ini uyu nginyagia mateta mao mathikiririo nigetha mathomo thukuru-ini uyu magacire. Obile yetu tunaomba CS wa masomo aturudishie walimu wale wanafaa, kama sio hivyo ifungwe bila kukaa bila. Tujue hapa hakuna shule hii. Handu-ini ya Kameme TV ni jetagwo Francis Mwangi wa Wawira.